Broska steneve sepra irasta. Rodalita bella itente. Radalito sante vale. Elisha de la belases. Enosha inasa. Ranaka supra ilatase. Rataka belante. Rataka vasuperiatas. Ruli braka ilata. Leisha de braka ilate. Rosoko paradas. Lika paradosia. Leteke paradosa. Yataka readosaya. Yataka paradase. Ratake paradaso. Ilataka paradesia. Sukata liatata. Rataka paradosita. Yada bela itona super. Rataka paradeba. Rushata liataba. Ilataka paradesaya. Ruata shata ilate. Ruata ilate brakadoa. Isebe ilatonta. Rata peruata taliana. Isebe ilatonase. Venentonta ligesa. Rapelato shabela. Yalibrata ilate. Sebe ivate sadaya. Ilatoko brakanadasa. Yalata kaperanagase. Isata ilosha. Remeka brekadosa. Yataka belantea. Isataka belanta. Mikadosa tailante. Zebe lidosata. Ikata lidosita. Ilete periatosha. Uyahalalela. 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 Coste Casimola. Uyahalalela. Yataka mana shataba. Yataka barada sataba. Yataka paradogosai. Riga baba shata. Ilaka bado shata. Ilaka beruatata. Itata. Sitadaba. Atula te barosha. Rantaka belante. Ilusha beina. Iantoka belante. Rantaka belanta. Ika supelaitota. Onduele Jesu. Onduele Jesu. Onduele Jesu. Onduele Jesu. Yataka babaranda. Yataka beranda. Legata babaranda. Legosita leakata. Rataka berande. Leshete berando. Zebreke buska ilanta. Randaka berona gasebe. Ikaka tonta like. Yataka belandoka. Ike suka tailiatai. Isepe eledina. In the name of Jesus. Gekama liga Jesu. 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 Yataka barano shana. Ikama shata liata. Iandaka boshitaba. Baba siabonga. Baba siabonga. Baba siabonga. Baba siabonga. Baba siabonga. Baba siabonga. Ngekama liga Jesu. Baba siabonga. Baba siabonga.
Nkulunkulu wethu namandla, Baba siyabonga, twala elimi kuze kube phakade. Baba siyabonga, Zulu yemfihlakalo, dwele yedwele, wena ohlezi enkazimulweni, wena wambetha amandla njengendubo, wena obangada utho kodwa ukhona, wena ngamehlezi wesabukhosi umhlalo, wena lulanyelwa indalo yonke. Baba masa yakudumisa, amandla ayakudumisa, ukhuluma kwakho kufana kwabantu, ukhuluma kwakho njengezulu lesangoma, ukhuluma kwakho njengenxanxaso yemilambo. Kunjalo ukuthetha kwakho, kunjalo ukuthetha kwakho, kunjalo ukuthetha kwakho. Ngolesheshe yesixeko sakwaJuda, mayadabayakadabaya, ilama satalababa, yalama satalababosa, makanda satalababosa, yatanda lama satema, ilama satalababesana, likababa satalababesita, Yatakama Shata, Makanda Lama Shata, Yana Lama Shata, Ramama Shata Kepa, Ikata Ligo Shata, Ramama Shata Kapa. Mana fana nawe, Yata ya pasulu. Mana chengawe, ndoto ya taji sapetani. Mana fana nawe, ndoto ya nkasimulo. Mana fana nawe, mama 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 mama. Ndata mamela kungeka thethwa ngomlomo, ndata mamela enhliziyweni, mdala wethu kuzonke, wena wokuqala nowokugcina, themba lomphefumulo wethu, Alpha na Omega, wena wafa wabuya wafika wabafika. Oyasukiseka, oyaphakamiseka, oyadumiseka. Ninguya, 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 ninguya. Opagame kakhulu, siyalibanga igama lakho, siyalidwalisa igama lakho. Ilamasukeni yathatha ulungile,
sopelai. Alamateko parado. Eliko sita balena bahasa. Elete bale dona sipala. Randa ta kalamasa. Ilota mandeya kadona la peda. Rwanda kelibanadush. Anandoto. Kalamama. Tunamanja panosa msuku. Tunamanja pomosa. Tunamanja guapa. Tunamanja ngoba. Uka paya bushe. Ogi Bishaya Ami Uzosipilela Tangazo Yogi Bishaya Miye Ibisha Oh, bayada super. Hey, ya bahasada. Pakamzaji sana saka. Oh, pakamisha leso santa. Oh, la mahasa. Esis umelwano sokuthi baba yebona mhleshi. Kuloko kwakho. Alamento likosina mahasa yadasa. Linonomosh. Pagamisa de las osanjas ako. Pagamisa. Pagamisa. Ay. Adanu kapada hasto. Itetana hasa. Tunakapada tayo. Ay. Izuka baya. Ay. No. Ay.
Mr. Deliversak, Ayamasoya, Isabenavasia, Ihosha Anahasa, Alanda Bahasa. Sananofa, Yailomaya Ikopaya, Zeneketelino Kapatonasa, Hesenda Pale, Zinando Kopotale, Epetesinia, Hasuta Paliko Petania, Kosita. Putalisa. Parabéns, Jelezosani.
namandla, amandla, akhona amandla asekazini lezana, akhona amandla bazalwane, akhona amandla, akhona amandla, akhona asekazini, akhona amandla bazalwane, akhona amandla, akhona amandla, akhona asekazini, akhona amandla bazalwane, akhona amandla, akhona amandla, akhona amandla, akhona amandla asekazini, akanabosha, akhona amandla bazalwane, akhona amandla, akhona amandla, akhona amandla, Shall Jesus khona bangazanga namhlanje ngoba bexakekile imisebenzi yasendlini, kodwa ke cela uprofeti anye njengoba bengekho bazizwa into babeyivile kuqala bengayizwa manje. Bayizwa kuqala kodwa manje abasayizwa, bazama ukuyilalela ilaleleki, babeyivile kuqala sahamba isikhathi, themba kufika isikhathi sokuthi babe sehlane, babe exhausted, bafunxeka, base behlala phansi. Sometimes banokuthi bayiforce ukuthi baze bazofika becabanga ukuthi kuyoba ne change, ingabikho i change ngoba bengakaphumi kwisizini yokuba senhlango. Bela dosha lida bosai kadoskar doka Siberia. You don't choose for yourself to go to the wilderness, but according to the arrangement of heaven. Kune chapter la uNkulunkulu mayifuna ukukuthemba avuma ukuthi ubheke ehlane bese lithi sikaNkulunkulu uJesu wathi emva kokumukela kwakho umoya ingcwele usehlile phezu kwakhe, umoya oyingcwele asemkhuphela enhlango, wamkhuphela wilderness la wahlala khona for 40 days and 40 nights.
bese lithi izwi likaNkulunkulu wayengadli lutho kwaze kwaphela 40 days and 40 nights. Bese lithi izwi likaNkulunkulu after 40 days and 40 nights wayeselamba. Ukulamba kwakhe kwavela ikhoba loba desperate. Adoshada bahasa. Babe usatisfied ngento zonke kongalambanga namhlanje ulapha nje ulapile. Obubunzima ojongene nabo inhlangu yakho. Kodwa namhlanje izuma likhuluma. Lithethe izinto ezimbili. Cela ukhulume yodwa kulezo. Eyokuqala angilolungelo ukuthi ngiyikhulume mina. Omunye ongaze ayikhulume embulekele. Kodwa mina angilolungelo lokuthi ngiyikhulume kodwa ngizoyithi isihloko sayo. Ngiyazi ukuthi inokuvukelwa kakhulu esikhathini esiningi. Lokho engizokutsho njengamanje kunokuvukelwa kakhulu kulokho engizokutsho njengamanje. Izwi likaNkulunkulu bakhala hayi kuJehova, bakhala kuMoses. Izwi likaNkulunkulu bakhala hayi kuNkulunkulu, bakhala kulowo othunywa uNkulunkulu. Ngithanda ukungena nje lokho ngiyakuveza nje. Ngiyazi ukuthi kune pride sometimes kwabanye ngoba sebekwazi ukuzingenela kwi dimensions ezithize. Bavele babona ukuthi ubaba umpostile akusekho umsebenzi wakhe. Ngililungele bantu izingenele ndodwa angisamdingi. Ewethu uyamdinga. Uyamdinga. Oh. Ufuna ba yona ngizoyidlula nje kanjalo. Iphathi leyo ekumele ishwalinyelwe ngomunye ngelinye ilanga embulekelwe iyo. Ngoba lento ebizwa ukuthi ukufadarwa kutsho umuntu kutatayo. Usho ukuthi umuntu owutata wakho, your spiritual father. Ubaba wokholo kuwe. Ukuthi uma sibona kunengqinamba ezithize sokwenze konke wazile ukudla, wathatha, wafunda izwi, wameditate ngezwi, wasecela abazalwane bakuthandazise ungekayi kuye uvele kudingeka ukuthi uyofika. AmaSirayeli ezazi ukuthi anoNkulunkulu. uNkulunkulu wayese introduciwe kumaSirayeli. Kodwa mase kufika lobu bunzima lithi kaNkulunkulu bakhala kuMoses hayi kuJehova. Lokho ngiyazi ukuthi amakhola ayakulwa kakhulu akakufuni nje. Ayakulwa akakufuni. That's why ngithi mina mangikhuluma uSathane uyoshumayela iside lokuthi uyamuzwa ke. Unjengoba betho njalo ufuna ukuthi masuqala uphumelela athi nguye. Ngoba sekutrend kakhulu abafundisi abathi uphumelela nje kungenxa yakhe kanti baqamba amanga. Akekho umfundisi okwazi ukuphumelelisa umuntu. Khohlwa nje naloba ngathi anointo kangakanani khohlwa ngoba kuthiwa ziluku 49 anginandaba uyaxoka unamanga uma ethe uyena onika abantu usizo uyaxoka uqamba amanga lo kulo uNkulunkulu akekho. Immediately kuba nomuntu noba umfundisi noma umprofeti noba umvangeli noba umpostole othi nisizwa nje yimi nibe umanzi ukuthi uyaxoka usetyenziswa umoya kaSathane. Ngoba lithi izwi likaNkulunkulu lalela cela ukuyizwa kancane kuloko. Ngicela ungizwe kancane kuloko. Lithi izwi likaNkulunkulu emveni kokuthi bekhalile kuMoses. uMoses akathanga okay yenzani kanje na kanje. Lithi izwi wahamba uMoses. He had to go to God, the Creator. Wahamba waya kuNkulunkulu ukudala wensuku zonke. Wayengenayo impendulo ababeyidinga. Wayengenayo ithefu noma ilapho lokubosula inyembezi. Kodwa wayedinga iwipe phezulu. He had to go to the Father. He had to go to the Father of the Creator and heaven and earth and all things that are there on those places. He had to go to the Creator. That's why uma umfundisi wakho nje eshumayela ubomlalela ngomoya. Uma seqala ukukhuluma into zakho umuzwa ngoku ungareceive. Kunabafundisi abathi mabeshumayela bashumayelela ukuthi nibamukele.
hayi ukuthi namukele uNkulunkulu, namukele bo. Ayithandazela inhliziyo zenu ukuthi zityhilwe uNkulunkulu kubo. Base beshumayela based on i-desire zenhliziyo yenu. So they are preaching in order to impress your spirit. They are marketing you for you to be a group of him, not of Jesus. Oh, uyakuzwa lo. So ilapho ke seqala khona i-politicians emabandleni. Ila seqala khona uba khona ANC ne-EFF. Ila seqala khona uba ne-Kaizer Chiefs ne-Orlando Pirates. Why? It is because kulahle umxholo. Umxholo woqala wensindiso ulahliwe. Yabona njengoba nilapha nisa ngokuhlanika. Kodwa uNkulunkulu umise ze ngelihle lenyama kube ngathi nize kunhlaninge. Kodwa kwi-reality yomoya nibe nise kuNkulunkulu. So unhlaninge umsebenzi wakhe ukuthi angabi lazy nokuthi angabi nenhlamba. Futhi okwesibili kumele understand, kumele abe kanti ufundisiwe wafundiseka. Understand aphinda adlule kuloko. Azi ukuthi uma emiswa uNkulunkulu phambi kwebandla akamela uba uNkulunkulu ebandleni. Umele ukutshela abantu ngoNkulunkulu ebandleni. We address Jesus, not us. When it comes to talk about Jesus, thina siyancipha. Ama esile thina sigelwa. Kodwa umuntu ongagigelwanga ulokuthi mina. Every time ayikhuluma ulokuthi mina. Ngiyacela ukuzwe lo. Angeke ngikushumayela njalo. Kodwa ngiyakutsho nje. That's an intro. Yilento eyenza ukuthi abantu uma umuntu ethi hayi ama-Israel akhala kuMoses sekuba nzima ukuthi nathi sizokhala kunhlaningi. Because unhlaningi uzongenelwa i-pride ukuthi bazokhala kimi. Awu ngaze nganona bo. Kanti akanasembulo. Esembulo bathi bezokhala kuye. Athi lalelana. Ngicela ningiphi 1 minute not 2 minutes ngithethe nobaba. Makukhona ngitshela khona ngizonasa. Mayishaqeda lapho athi phakamisa isandla sakho, uphakamisa isandla abese ekhuluma nobaba. Ubawo umdala wensuku zonke abese buka. Abuka inhlelo zabo, abuka ukulamba kwabo, abuka ukuqhwaleka kwabo, abuka inyembezi zabo abese letha impendulo. According to the books at school, wayebizwa ngoba i-mediator uMoses. Ngokwencwadi zasesikolweni wayebizwa ngoba i-mediator. Wayema phambili koNkulunkulu ngenxa yabantu. Aphinda amme phambi kwabantu ngenxa kaNkulunkulu. He was in between. But into engiyithanda ngaye azange nangelanga elilodwa azenza uNkulunkulu. Every time ngisho noba babesendleleni bekhala bethi Moses ufuna ukusibulala na. Wathi mayibava betsho njalo wangaja ukubaphendula. Watshona ecaleni wathi baba bathi balambile. uNkulunkulu wanethisa imvula ezonke. Badla bahlutha. Bathe besawuhlutha bancane. Bathi Moses ufuna usibulalana naloNkulunkulu wakho. Ngoba manje sinqaniwe manje simiwa nokumiwa ilesonke. uMoses wangajaha ukubaphendula. Wapheka eceleni wathi baba bathi banqaniwe. Lalela umsebenzi wemediator ukuloko liya consulta kuNkulunkulu. Ungazi umvume umshumayeli okujongisa kuyo. Njengoba kukhona abafundisi bami. Njengoba kukhona abafundisi abacela ukunikelelwa nini nje. Baphambene nake nandiva ngicela unikelelwa. Andinge imali yami. Mina ndenza lena ndenza ndithunyweyo dobhatalwa ngaphambili. Ngitshona abantu ngashumayela ngesihlangu siqhazukileyo anangqina lona sozonjumayela lonto futhi. Uba besiqhazukile nako bengeke ndivele lo ndawo. Ngoba ingxaki abantu abangangenekanga kumoya wokuthunywa nguThixo. Banamaxesha okuzigamisa. Ubona ba uyaziveza lo. Abale nokuba yena unamandla angakanani. Abale nokuthi yena unamabandla angakanani. Abale nokuthi yena unepowers ezingakanani. Ngoba
ifocus yakhe uyazigamisa. Akukho wrong ukuyokhala kuMoses. uNkulunkulu lo muntu lo uNkulunkulu amthumile uqale wamlungisa. Uyabo lalela ngikutshela before nibe khona la bengivuka la ekuseni ngo3 ngishiya umfazi wami nabantwana babo nihambe ndiye enhlangu ndiyothandaza. Ekapa before kuqala le ministry le ngahamba ndathatha intrust yami nengubo zami zonke nempahla zami nento zami zokuhlamba ngabheka ehlathini ndawulala khona imini nobusuku ngakhangelwa imini nobusuku ngikhangelwa abantu engangiyena bekapa bengangazi ukuthi ngiyekuphi bakhangela babhusata bangangithola ngoba la ngangikhona ngakufihliwe babengeke bangithola ngoba ngangifihliwe kodwa la ngangifihle khona ngangifihlelwe ukwenziwa. Uyabona ubeke washesha washumayela ungeyenziwa ekuhambeni kwesikhathi kuvela ubuwena ngoba beungekaqedwa. Kunabavuthwa behlaza bavuthe besehlaza kanti abakaphekeki bathi abantu mabebadla bakunjelwe abanye bakhitshwe isisu. Nyanisho kaThixo ithi uThixo sidibanisile apha njengokubana mina ndiluncedo kulo nani niluncedo kulo. Uvande ukunika isithilelo ngezwi. uPawulos uthi ndithandazele ukuze ndizivakalise kakuhle indaba zikaThixo. Wayekhombisa ukumdinga kwakhe, wayekhombisa ukubadinga kwakhe. Kusho ukuthi wabona ukuthi isupport yomthandazo kulabo abazalwane ngiyayidinga. Wayekhombisa ukuthi siyadingana. Njengoba udinga mina nami ngiyakudinga phela. Uyabona nje abaningi abathandazi ngami mabezolala bayibika bona uNkulunkulu kodwa bayakhohlwa ngabo. Eloxesha bayazi ukuthi sibhekene nempi enjani. Yilento uthola abafundi abaningi baqala ngeqiniso bagqibela amanga. Bahambe bayothwala ngoba babusa amehlo abantu kanti angibakhuseleke. Bahamba bayokhala Moses. Kwangekho wrong ukuyokhala kuMoses. Futhi uMoses angahambe ibandisa leyo nto. Abangoku beke wahamba wayokhala kuye ngapha eofisini. Uyothi mayemile lapha eShumayela kuyoba irevelation yakhe. Ngoba abanye abantu abayazi. Ingxaki yakhona akaphekekanga. Ufana abazalwa nohlambulula kubo bajonge. Noba ungamthanda njengeprayer partner kodwa umjonge. Uzazi izinto onosithetha kuye. Ngoba ezinye izinto onosithetha kuye zingaba ubungozi kwalapha kuwe in future. Akhona ilimaza njengokuthetha imfihlo yokugcina. Ngalo niphakamisele lo mic le. Uthetha imfihlo yokugcina uyithatha ibeke esihlangalaleni uthi masoyithetha kuye athandaze nawe akududuza ukhala inyembezi after 3 to 4 days uthi uyezwa udibana nomzalwane sekomeleza. Awazi noba bekusukelephi ngarasi umntwana nami uthobele kancane. Awazi noba kusukelephi ubona sekomeleza ayibuya komeleza lo mzalwane nje. Hayi uyabona kaloku umzalwane wami njengoba sikholwa njena kaloku ingxaki zona zoze zingabikho sizoba khona umangali kwenze njani kanti kunento ayizwile ngawo. Ngoba ingxaki uhlambulule empini ophekwayo ongekaphekeki. Bengihalba kubekho indlela engcono ebenoyicacisa ngayo ngoba siyalahlekelwa lento yongahlambululi. Yabo lento yongahlambululi isenza silahlekelwe. Noba wawune fear of God ilahleke fear of God ngoba udinga abantu ozohlambulula kubo. Ngoba isimilo sabantu ekumele sihlambulule kubo abantu bonke isimilo sabo asikalungi. Siseke iprocess yokulunga kodwa mabekhuluma bakhuluma nje abantu abasebelungile. Ngicela uzwa kancane kuloko sothandaza. Akukho wrong ukuyothandaza. Akukho wrong kodwa akukho wrong
ucela kuMoses ukuthi akunxusele kubawo akukho wrong into eyenza kube ngathi ku wrong indlela abangayo oMoses banamhlanje bathi bavuthiwe babe besehlaza noba bethi bavuthiwe ngomlomo kodwa izenzo zabo zikhombisa babahlaza sibona izenzo thina siyadlula kulokuthetha kwakho sibuka indlela owenza ngayo sibuka indlela ophila ngayo anubawo ngabo kumkhonza ngomoya nangenyaniso so umoya nenyaniso asiyani zihamba zonke moya inyaniso zihamba zonke make kwakhona salayo ipackage ayipheleli that's why kunama package angaphelelanga ngaphakathi kule package yebo kukhona konke kodwa kunokuthize okushoda kunepercent eshota kanti mhlawumbe umoya ukhona kodwa iqiniso aliphelelanga kune percentage yeqiniso kune percentage yomoya kwincwadi yasenzo chapter 6 lithi izwi likaNkulunkulu mase khethwa abadala kwakhethwa abagcwalisiwe ngumoya oyingcwele sidinga ugcwala ngumoya so that singabi ne nonsense ngoba ikholwa malingagcwelanga ligcwala inqala that's why kuvela isithelo zokuzithandela izithelo zokuzithandela ekholweni zivela uma lingagcwaliswanga ngoba ukugcwaliswa umoya ingcwele kuyakhipha okuthandwa nguwe that's why yethu Paul mayithetha kodwa amaGalati hambani ngokomoya naningasayi kuthi yena igcwalise inkanuko yenyama. It is the power of the Holy Spirit who fills us so that we may not fulfill or satisfy the desire of the flesh. Abaningi bacabanga kuthethwa nge-desire of the flesh kuthethwa ngesex ngoba sebe-addicted kwi-sex kakhulu. Ayipheleli lapho. Ngeke ngizwe nje abanye berasa ngobungcwele. Ubungcwele kwelo xesha kwayena akekho ongcwele. Jonga into exela ibungcwele ubulungisa. Futhi yabona xa ungcwele awusabe uxela noxela man. Uyakuthethelela ubungcwele uthetha on your behalf because ubungcwele buyipower yamandla kaNkulunkulu. That is why sinamandla ngoba kunomoya oyingcwele ukuthi ngaphakathi. So lento yenza noba besingenamandla saba namandla. Kodwa yena uJesu uyi-cell membrane. Yena uyikhava kamoya oyingcwele. That's why siqala ngokwamukela uJesu bese samkela umoya oyingcwele. Awukwazi ukwamukela umoya oyingcwele ungamamkelanga uJesu. Ukala ukwamukela uJesu bese kungena umoya oyingcwele because umoya oyingcwele uyi-foundation. Ubuye uJesu uyi-foundation kamoya oyingcwele. Ukumamukela uJesu akukho from the mind. Kungokholwa kulo izwi eliyiqiniso lokuthi uJesu wafa. uNkulunkulu wamvusa kwabafile. Asimkhonzela ukuphumelela emhlabeni. Say misunderstand sometimes ivangeli. Khonzela ukuthi nge kulunga ngoba ukulunga yema blessings akhulunyiwe ukuthi ayokwenzeka mase sikholwa kuye. But akayo foundation, akayo source of gospel of Christ. The gospel of Christ was found by Jesus, who is the way. Yasekwa ngoJesu oyindlela ebheke ezulwini. So la kumele sifocus khona ukuthi siye ezulwini. Yabo abantu abaningi banokuthi mabengalungelwa izinto bakyafe bahlale phansi ngoba bebefuna izinto hayi uJesu. Yabona mawufuna uJesu uyazi ukuthi ungekafika ezulwini akukho ukuthi uyahlala phansi. Uyabona nje kula sibona khona ke abafuna uJesu noba abafuna into zikaJesu. Ngoba zimbini ivalues abantu abafuna abaza kuNkulunkulu. Abanye bafuna into zikaNkulunkulu, abanye bafuna uNkulunkulu. Laba abafuna uNkulunkulu yilabo abafuna eternal life. Kodwa laba abafuna into zikaNkulunkulu yilabo abafuna into zesikhashana. Ungathandazeli ukuthola into zesikhashana.
into zesikhashana lodamusele emhlabeni ezakho by blessing, by the word of God. Seek first the kingdom of God, and the rest shall follow. Ufuna sibuye ke size kule ndawo ethi oku ithishwe uNkulunkulu emveni kokuthi uMoses ethandaza kwaba nempendulo la ke sifuna ukuthandaza khona. Emveni kokuthandaza kwakhe uMoses kwaba nempendulo. So ke lalela ke kuloko ke ngicela ukusho lokho kwincwadi kaMarko ubuke la incwadi kaMarko chapter 16 verse 15 ukuya phambili. uJesu wayethuma abafundi bakhe and he gave them abilities. Masoyifunda uzoyithola ithi hambani. Akatshiwo kubafundisi, akatshiwo kubavangeli, akatshiwo kubaprofeti, akatshiwo kubapostoli, kutshiwo kubafundi bakaJesu. Ngoba kunesikhathi la sibuye sifuna ukuyinciphisa khona lento. Sifuna uyenza ingathi ine title yokuthi wena ubani. Oh, kanti siyaphazana. La uJesu wayethetha kubafundi bakhe. Uma ungazazi ukuthi umfundi wakhe, uzosijonga lapha kwincwadi kaYohane chapter 17 verse 20. La uJesu ethandazela khona abafundi bakhe. Uthi angiceleli ke ababodwa, uthi ngicelela nabo bayokukholwa ngelabo igama, ngelabo izwi, ukubababe banye. That's why ubona manje masithandaza uThixo senza izinto uyafakaza ukuthi njengoba sakholwa nathi uye sikholwe njengaloko abafundi bakhe ababehamba naye ngalesa sikhathi nabo bakholwa. Jonga umzekelo seBhayibhileni ofana nathi uPaul kangahambe noJesu. God to Paul ugain encounter with God up until wazwabona nezulu lesithathu. Abafundi bebehamba noJesu kangebalibona izulu lesithathu. Depending on how you access the realms in order for the revelation to come unto you. How you access the realms, you have the ability to ascend. You have the ability to access the realms. Unelungelo elifanelekile eliphume kuJesu lokungena ezweni lomoya. Atumhlabelelo la kazuka ikhushe la phezulu ukuthi mina nawe sisindiswe base sisinda sathi njengoba sakhohlwa sabuyisela ubudlelwane ebabuphelile phakathi kwethu noNkulunkulu babuyiselwa. We have ability to be called children of God according to the book of John chapter 1 verse 12. Bonke abamamkeleyo banikwa igunya lokuba ngabantwana bakaThixo. Kodwa xa sewusamkela umoya oyingcwele uyaphuma kwilevel yoba ngumntwana, uba ngunyana kaThixo. Unyana jongamafa. Unyana unelihlo ezintweni zasekhaya. Yabona unyana akade edlule ngaqondanga kwazasekhaya izinto. Noba umuntu uzocela utatakhe uyambiza nyana isapha ambizele ngasebuhlanje. Yemntana befika usibani bani apho uzofuna inkomo ethile
Mntanam, ndifuna into baphambi kuba ndiyothetha nonyoka. Uyazi nawe lo. Ngabona le nkomo xa uyoqokelela ingekho. We have the capacity to conceive the system of heaven. We have capacity. Sinoma. But the capacity sami isixhosa siyangidida. But sinobubanzi bomoya wokuphatha imfihlakalo yezulu. That's why I don't pali. Ningamagosa walihlelo sikaThixo. Ayikho into yaziwa lihlabathi engaqalanga kulo. That's why I do this. Izinto bawo andazise zona nami ngiyazazisa ku. Uthi mayithandaze emthandazweni wakhe. Uthi baba bakholiwe konke wangithuma khona ngibatshelile. Yes. Ngishaka. Hambani. Nithunyiwe njalo. Nithunyiwe njalo. Angazi ukuthi uthunyiwe. Kodwa into endiyazi uthunyiwe. Ke wakhangelana ubuthunywe ntoni? Uke wakhangela ba into noyithunywe. Because sohlukahlukene njengoba singena nje. Abanye bangenela nje uzothandazelwa. Kodwa abanye bangenela uzosense ukuthi baba yini mina ufuna ngikwenzele yona. That's why ethi umhlabeni ningenze inkosi ngibe imbumba esandleni sakho. They have hunger to obey the will of the Father. They have the desire to progress the will of the Father. Uthunyiwa. Uthunywa njengoMoses. Kunabantu abaza kuwe abazokela uthandazelwa kuwe. Base bekhala pha kuwe. Bayamazi uthini ubukhona. Kodwa baza bekhala kuwe. Ngcono ngantoni wena? Ntoni uphethele ngayo? Now, God Is creating and opening a portal for the access of entrance for the assignment that He has sent for you to do it on earth. So in other words, you need to climb the mountain. Udinga ukuqabela indawo. Moses wabizwa njengawubiziwe namhlanje. Kodwa ubizwa wakhe Azange avela wamkeliswa imfanelo zehambo, imfanelo zendlela. Ngoba xa ubizwa uNkulunkulu kunemiceli mingeni. Wathi mayibuyele eJiphuta xa izimunqanda kwathiwa wena umiswe ngubani uba ube ngumahluleli phakathi kwethu masixabana. Kanti abamazi kuyenzeka uzama usiza kodwa bangavumi usizo lwakho ngoba bengazi ukuthi uNkulunkulu ukuphumela ukusiza bona. Awuhambi ngokuthi bayakwamkela lokho. Lithi izwi likaNkulunkulu waqhubeka uMoses. Waqala waswaba okokuqala ubuyela kuNkulunkulu. Ngoba mawufumana irespond kuloko okuthunyiwe ubuyela kubaba wakho. Wathi mayibuyela kuNkulunkulu, uNkulunkulu wam-empowerisa. Lithi izwi likaNkulunkulu wanyuka intaba yaseSinai wapheka phezulu. Wayeseyamkela imiqondiso. Lithi kuwe imiqondiso yamkele. Mawungathetha nawe kungenzeka. But it depending on your faith.
babonakalise zange bahanjiswe bodwa indaba esilungileyo kodwa ezingahambi zodwa anamasakadosiyana indaba esiyikhulumayo ziyafakazelwa kunemiqondiso efakazela indaba esiyikhulumayo. Talaba khalela livela Shima Soya Vase kulento ithunyiwayo abanye bazayivukela kodwa ikuvala umlomo lo nto asivaleke umlomo ngoba salamkeliswa izwi langena ngaphakathi sayamkelisa imiqondiso yangena ngaphakathi somelezwa kwathi ubaba nithutshisile balenza liphi igama lenu seningakhathazeki iyazi baba yenze kumqala lo nto asidinge kwamkelwa sidinge kwamkelwa uJesu asidinge ukwamkelwa ukwamkeleka kwesilani bantu babe nokuphila wathi uJesu ngelilanga babemthiya uthi nani nabathumela lambini niyanishiya na ngoba imfundiso la sifike singamkeleki khona endlebeni zenyama ngoba suke wathi ityani mina ngoba sonke siphela phezulu banga understand ngoba bangenasambulo. You have the Holy Spirit who reveals the secrets unto awampungas uhamba usazi ngoba umoya ngaphakathi yaqaqisa kumele sive ubunzima ukuze siphumelele sithenjiswanga ngendlela ezabalula athekiswanga ngevangeli ezabalula thina ivangeli yetyiwa namanzi ilula thatha namanzi thatha nje ioyili yokuqabe emgubasini wendlu yakho uzigabe nawe xa uzolala ngoba uthandazanga kho ngxaki ivangeli elula thina siyamkelanga njalo ibhangeli samkela ivangeli yamagorha thina samkela ivangeli yamadela kufa samkela ivangeli abathi kufa bayayo uthemathanda ukubusindisa ubomi bakhe wolahlekelwa bu kodwa thewalahla ubomi bakhe ngenxa yakhe unyana umntu nangenxa yamazwi akhe wobusindisa ubomi bakhe moya wokoyika mawuphume kwakungene umoya wenyaniso ngoba samkelanga moya wokugwala basibuye sesabe unotase ithunyewa lanto Hambani niyovakalisa hambani angesithandaza hawu kamathanga basa bona nje umoya utithetha ntoni kuye kuthunyiwe kuwe ukawabuza baba umthume ntoni mhlawumbi ngangumthandazo wakho kusihlwa ukabuza nebaba uthi unqoba kanjani kabukuthuma kukuthumile akuthethe naye kabili kathathu maya dahasadaba aroda kaseba alo tahadailata ele mahadona hesele vanabas rwana kasilia vulumlama wako nakusenda weni teta no baba wako
ufuna ukuthetha nawe namhlanje, ufuna ukuthetha nawe. Anashadaba alusha ilabat alukapariatosha ranakandolapa esupaka iledesha alushadaba. Kuna maja mtandazweni, tandaza umazizwayo, tandaza tunyiwe na utunyiwe, tandaza. Hey, la dusha na mayuka radabaka dosipalabe ranakapotali yatesha rinanta likopotase eledish ay 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 ay. Wacha mlalo relax. Tanazali wacha something. Tanazali wacha something mkoneni. Socha mlalo relax. Tanazali wacha kiza. Kosha. Ela masoka parada. Lete sukarukasa. Eliko shata mikopa. Ilete kepuchaya. Ilana barasu pelaya. Rataka pelaya dasya. Alina asepela. Yada da 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 da. Yada da 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 da. Tata macho wenza suku. Tata macho wenza. Tata macho wapa. Uya lapotumia kona. Tata macho kuya. Lautunywa kona. Bete te 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 te. Yataka papa. Eluka ataya koskopa. Rataka pelate. Ay 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 ay. Daga macha figi. Ula baba kiga macha. Funishisyo yako. Daga macha. Amajo goya. Amajo goya. Amajo goya. Eka asitaya. Raba baba sheke. Rana baba sheke. Satan. Shakauga boundaries, shakauga. Ayes mama no siafela, 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 siafela. Raba baba mo shete nebebe. Karuata tatate. Rataka papa niko paya. Hey, sepepepetaya. Ikotopotolia tataya. Haruanta liekotas. Sita likopotosita. Eranda kapotalita. Yandago sita likapa. Erande kepaliko. Asuta ila potolike. Tag it. La hila. The power of impartation. The power of impartation. The power of impartation. The power of impartation has arrived. The power of impartation has arrived. Ronanatlia tontondia. Hasemanita donaleete. Hasabreke ilatata. Enteliko vasepelai. Ilatoko poteli.
Lika suta ilate. Arwatatata. Tato shalabe. For the trial. Shita la ba 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 ba. Ikatsata likopa. Esenina mahase. Aruna kapela ishus. Rono Shabalabella, Edina Asepela is Eruta Elat, Rota Capella, Elika Dona Esa, Eruta Ilates, Arwata, Ratata, Ikata Tomata, Esepe Eladi, Ruta Ilates, Rataka, the power of impartation has arrived. Nations. Tag it. Impartation. Sekepata Ratata Kapote Ileke Sitapa Ilush Gonyama Iko Shanaba Lift up your hands. Oh Baba, Aladina Asopelatis, Haliko Super Ilante, Runeba Alieketush, Lanta Kaputa Amitos. Tualisha ngosi, tumelelisha ngosi, pinda ngosi, nigga man his needs, shokumela, kwalesis mamalosa, superman jok promosa, godok na promosiena, godok promosesona, kaya, shita. No suta big pass. Babe, over na sebilu lalo ika silefa. Babe, over na sebilu She's a robber. She's a
Sipinde Sikobe sipinde sikobe Lekazi Makanabosha Nadi Sizongoba Sikobe Hallelujah. Outing is starting. Is troublesome oil. Is starting. Is troublesome oil. Sugela namhlanje. Yahamba. Diyalapha inkosi. Indithuma khona. Sugela namhlanje. Diyasabela. Ubizo lwabo. Bawa. Ndikhusele. Bawa. Ndifihle. Kwingqinamba zonke. Endizawungena kuzo. Mandiside. Ngenxa yecebo lakho. Egameni likaJesu. Shayela izandla kakhulu. Ngicela kwisikhathi samanje sike simshayele izandla futhi. Hallelujah. Namanje abantu abathi inkosi yami ke noma ngifuna ukukusebenzela kodwa emndenini wami akumnandanga. Empilweni yami akumnandanga. Ewe zi-challenges sazi ukuthi kumele sihlangane nazo. Kodwa kumnandanga. Anisebenzi. Njengoba ningasebenzi nje. Ekhaya kodwa hamba kakuhle. Khona nabagulayo ekhaya. Ilapha nilanjelwe ngabantwana anisebenzi. Lapha ndiyagulelwa ekhaya. Nengingakwezo imali kodwa ndiyasebenza. Xa kuphela inyanga ngathi akani ngenisebenza. Nkosi ndiyavuma sokusebenzela ngakho konke kodwa bawo cela unikhulule kule mbandezelo okuba kujabule nomndeni wami ngoba ukhilekelwanga yile ndikhileke kuwo. Oh awukwazi yakuNkulunkulu kanti ayikho into ekhileke kuwe. Njengoba ukhona lapho ukhona for wena for umndeni wakho. Thatha nje istep sakho. Wethembekile uthi Yesu. Wethembekile uJesu. Amalanga Jesu tembekile kewe. Wethembekile uJesu. Wethembekile wewe. Wethembekile amalanga wethembekile
Only one touch. Ngisho nanoma ngathi into emihla ngemihla ngiyazi Satan uyenza ukuthi kubhoreke kulomthandazo. Akudala mina ngathandazela kanje akabonini. Kukhona. Izofakaza. Oh labeka buda. Thatha into zakho uthatha nezomndeni wakho. The moment wenza leyo sign uzophela wena nomndeni wakho. Makhapha enhlizweni yakho ithi moya wami umndeni wami wonke ndiubeka kulesandla ukuze nawe usinde njenganami. Oh God, you are faithful. You are faithful, oh Lord. Every day, and every hour, you are faithful, oh Lord. You are faithful, oh Lord. Every day, Jesus. Every day and day, you are faithful, oh Lord. You are faithful, oh Lord. Every day, and every hour, you are faithful, oh Lord. You are faithful, oh Lord. Every day, and every hour, you are faithful, oh Lord. You are faithful, oh Lord. Every day, Jesus. Every day and day, you are faithful, oh Lord. You are faithful, oh Lord.
Shayela izandla kakhulu. Shout hallelujah. Jesus. Cela uthathe enye into. Kuzinyanzelisa. Usiza. Ya prophet njalo. Yafika le ndithi suya. Thethi bakufutshane emasangweni. Xa kufutshane emasangweni. Khona ndiphelelisa amandla. Uve kufika bani emadolweni. Phikelela. Ndiqhubekelane ekujuleni. Uya lalela aphendule ubekelani ke ubekelani ekujuleni lalela aphendule ubekelani ke ubekelani ekujuleni uya lalela lomoya ngithola kunabantu abaningi bekumele ngabe sebehleli phansi with different reasons. Indlela esihambayo iba nezizathu zokuthi ngathi singabuyele emuva. Njengalokufana nokuthi sisemazweni njengamanje. Masiza la sigibela imoto singazi nokuthi siyosilahla kuphi. Uqala nje uya nje. You don't have any idea ukuthi igoli likweliphicala. Wahamba ungazi la uya khona. Kodwa lo wayedriver wayesazi la uya khona. Kunomoya ingcwele osidrivela la asikhona ukuthi sidingeka ngakuphi. Lalela. Udaba lukaNkulunkulu alufuni ukuthi uye ngokuthi intshumayelo ziyakulifta. Lufuna uye ngokuthi uyamazi lo yakuye. Uyamazi lo ohamba nawe. Uyamazi lo okupha amandla. Bese lithi sikaNkulunkulu labathemba labo likuJehova bayahlaziwa emandleni. The restoration of power for each and every day, you receive it when you wake up and having hope that God is waking me up for a reason to achieve something. Inongakwazanga ukuyenza izolo ukuvusela ukuthi mhlanje ukwazi ukuyenza. Siphila phansi kwecebo likaNkulunkulu. uSathane ujabulela isikhashana sokuthi evulelwe ngoba sithenjwa. Ungamameli indlela ozizwa ngayo enhlizweni yakho. Ungalaleli lendlela inhliziyo nengqondo ekhuluma ngayo. Bamba kulokho yakoqala. Lokho wakubona kwaboluleka kuwe. Wazi wathatha isinqumo sokuthi you know what? I want to have future with God in the eternity. The situation asemhlabeni ifana namalanga every day. Ngelinye ilanga kuba nesky blue, ngelinye ilanga kube namafu. Don't expect ukuthi impilo ibe ngalendlela oyifisa ngayo. Uyophoxeka mntasekhaya. Sometimes impilo ikuthatha ikubeke la ungathanda ukuya khona. Kanti kusayicebo likaNkulunkulu ukuthi ufunde something. Sifundise uye ku complain.
bonga ngendawo yonke ofikelela kuyo. Mhlamba abanye ubufakazi onabo bona abantu. Ngoba nanokuthi kushiyanyela intshumayelo enkulu kakhulu ukuze sihlale enkosini kuyasibetha sometimes. Ngoba once kube ngathi akushiyanyelwanga kahle siphuma sinizwanga inkonzo. Mawungena nje kula mnyango ngena usithi baba bengize kuwe ngizwisa ubukhona bakho. Ubuzo wena ngaphakathi. Learn to hear the presence of God. Funda ukuzwa ubukhona bukaNkulunkulu. Echibini laseBethesda uyedwa umuntu owayedinga ukudadiswa. Kodwa abanye babe nabantu ababadadisayo. Unomoya oyingcwele okudadisela enzulwini sikaNkulunkulu. Awuyonkedama. Usuke uyiphilisa okwenkedama. Mawuzwa imbandezelo zomhlaba zixinanisile ucabanga uzuphansi ukuphumela ekholweni. Musa laphaya laphayana masi nyane ofi kalapaya laphayana laphaya lapaya asinyane ngofika laphayana laphayana masinyane ngoba uma lethizwi likaNkulunkulu uqinana enkosini nasekomeleleni kwenkosi belazi ukuthi kuzofika ithemba. Ngicela uthembe umthandazo. Ngicela umthembe luthandaza kuye. Akekho umuntu la ongalisebenzisanga iyeza. Sadlula kwi stage seyeza ngoba bekuyi stage. Siwamkela amacebo wabantu. Bebone basebenzele kodwa thina akasebenzele. Leso bekuyi stage. Manje sifike kwi stage sokugcina. Udinga ukwakha isikhundla la ufike khona. Ube ne boldness nenkani yokungasuki. Akhona inenza ubuhlungu njengoba umuntu xa ebona zimshaya ahlale phansi. Yenibetheke kakhulu. Ngoba xa kuye kwaba sisizathu sento esuke kum ndiyocela uxolo. Ndimcenge ba makaphinda abuye. Kodwa xa esithi zimshaya vela decide ukuhlala phansi. Uyaphoxeka uJesu. Ngoba umuntu ingcwele sine reminder abangcwele. Umoya kaThixo uyasireminder. Izwa abanye uthi uThixo baze bakhalala. Into yamanje andithethi ngalabo abaseqaleni nyanga, ngisho ngalabo abamanje. Khona abamanje abakhaleleyo abathi makuphunywa la esontweni bahambe be-caucus lapha endleleni badamage ingqondo nenhliziyo nendlebe zabanye laba abaphuma nabo la ngaphakathi. Inosiza uba awuyazi into oyizeleyo. Ngeke kuphila abantu abane-cancer kanti ayikho lento nizeleyo. Kodwa jonga sigqiba bulala inyoka pha ekoneni. Umnikazi wayo sengxakini ifile. Wena umuntu uzobeka inyoka ezikoneni zemizi yabantu. Kodwa usesiqobeni kanti apha ekoneni ayangixoki benina. Uphi lo mama bekhona ngane?
nangiya ube khona ibethwe nguye futhi yabe ndiyikhombile nje wabebetha inkosikazi bikhona nayi inkosikazi ibani gibisela haleluya jonga uSathana ayilwe into engenamandla ucimba inyoka esuka phi izothi ncu esiqobeni khona sekusishini iyaphakama ke khangela iyawumisa umqala wayema kanje isogqibithi bani sithi phungu ziphi inkomo zakuthi zingapha nangapha icela izimanga zento ezenziwa nguSathana ezama ukubulala ukholo lwenu nina mani ngayazi into enizelayo niyeke uSathana uyojabulela lelo thuba lalela uSathana mawugive up uhlala phansi uthi hayi mina le nto la ngisebenzeni uSathana uyajabula ucelebrate nje leyo chance because the moment you give up uNkulunkulu uSathana uthola ichance because it's either uNkulunkulu noma ukuSathana ikingdom zimbini cha so mina ngicebisa ukuthi lezi zinto lezi uSathana ntombe ezenza le nyoka le uthe mangiyijonga iyamenyezela inomnikazi Nkosi yami ngacimba inyoka nje for nothing hayi inomnikazi bendiyazi exesha ndizobizwa apha izela into abandiyoboniswa yona ayibeka mahala njengabanye abasi-anointayo basithambisela ukuthi mabeza la ukuthi nibabeke isandla befuna undifaka umoya obufebe ngeke ndifebe khohlwa angendawo kuloo nto leyo hayi nomfazi I don't want to lie because uSathana ufuna i-original gospel iyekwe ufuna ivangeli yokwenyani iyekwe so therefore uba ngabe usafuna ubumnandi bencasa evangeli kwezinsuku zokugcina ngicela uhlale mntasekhaya senele bandiyacela ke ngoku not ukuthi uzogcwalisa nje ngicela ukuthi sihlale sisive ubumnandi then ngamaxesha afanelekileyo into zenu ziproduceke because every day xa uza kukhona into zinikwayo but it's a matter of time ukuthi besingekaveli akwenzeki uze uNkulunkulu ungamkeli uthembisile ezwini lakhe wathi celani nophiwe akwenzeki ucela ungaphiwe it's a matter of time ukuthi bekungekaveli kodwa spiritually wamkelile hallelujah ngiyacela le umbuliso wokugcina nje ngiyanikhulula abangcwele angizuphinde ngikhulume lokho engikhuluma njengamanje inkinga ukuthi ngiyazi uSathana kamnandelwanga yabona njengoba ningena ngale yadi le uSathana kamnandelwanga and njengoba ngamnandelwanga ingoba uyazi ukuthi wenzekani ezweni lomoya abanye bezwa la ethetha omnye umoya esithi ududinwe nini dinwa mani dinwa babe khona abanye uSathana ufuna ndikwenza lo msebenzi ngeke ndidinwe ngoba andiwenzi ngokunokwami kodwa inkosi yandinceda inkosi yandombatha ngeke so kudingeka abantu abazothatha i-decision ngaphakathi ukuthi Thixo ngiyofela kuwe angikhulumi ngebandla ke yabo lento le cela inganiphazamisi lento sometimes abantu ababhidisa la umuntu mayemamkela uJesu kube ngathi wamkela ibandla mawamkela uJesu awamkela ibandla umbhalo akungenwa ngalento ezweni this is just a number plate of the vehicle i-number plate yemoto le akungenwa ngayo ezulwini access yokungena ezulwini uJesu qha masasifika lapho ke asi-argue nje ngoba ke yona into engayimiswe lo ukhuluma nje iqiniso ngihlukanise nje amanga neqiniso asenze ibusiness ngebandla likaNkulunkulu siseza abantu bakaNkulunkulu ilizwe liphuma kuNkulunkulu kuphela bashuthe baphume bahamba bayokwetyisa ezindlini into ebalulekileyo funda ke nawe usela kulomthobo xa umile apho ungazokwesa ke ngoba ke ndiva abanye bamele uzokwesa awukwesi uthetha nje inhliziyo kababa aphuma khona ume akudingekanga ba wengeze usifu bayiphelile imessage ya funeka uyeke nje kanjalo ngoba ndifuna unikhulisela khona enzela bandihlale phandle nive ubeke ndavu bawuphazamile ndiyakuhlebela ndikubize ofisini ndiqele ngo1 no 2 then ulungisa apho because I am also a father I am a mentor so my mentorisha ke you have to have that capacity to father so when you are a father you have to know who yes no right and wrong but hayi ngokuhlambalaza umbizele ecaleni umntanami
mntanami uyabona ke apha nalapha please. Then umntana okay tata. Then emveni koko siyaqhubeka. As that time siyakhula enkosini. Uyabona ke sekuphume izwi elibi lokubana thina sikhonza namagqirha. Akazi ungeza igqirha efuna uncedakala njengabantu bonke. Azawuza ngeke siwagxothe futhi. Uba kuthiwa sinomoya amagqirha kuthi bayazi lento yasezulwini. Amagqirha umoya ichologu li fake lento kaNkulunkulu. Le sinayo inkenke yasezulwini. Uba ufuna uyazi uyijonge incwadi yabaseRoma chapter 8 verse 14. Uyijonge phaa ku verse 26. Apho kuphela khona umthandazo wethu siyagrona. Mase sigrona bathi sinechologu, bathi sivulwe ngumoya wamagqirha abazi. Yacela ke yabo mabeyigxeka lapha kuwe lecawe yakho ithi wena okay wethu okay masidlule ke ndiyavuma ke masidlule uthethe enye into ungabuzi sokolisa uagiwa nabantu ngoba abantu abangaphelelanga apha abananhloni ukujaja abasabu ukujaja baloko bevula umlomo bejaja nje espaceni abasabu ukuthi nabo bayojajwa ngelinye la ngala siphakamise isandla bawo ingcwele fihla leli bandla Nkosi umsebenzi wezandla zakho lona umsebenzi owathulwa nguwe lokho wathi manje ukuzela emhlabeni bawo diphezulu kokwazisa nesisiqingatha ndisidlulisile bancede ngenkosi ubapha amandla ukulibamba ilizwi elinyaniso liphuma kuwe bancede bawo bakhilela imfihlo yobuwena bakho ukuze bathi bekwazi nje kodwa bagcinakala ngenxa yemfihlo bakhileleyo Thixo ingcwele zambule kubo imihla ngemihla ngamandla amatsha wosuku ngalunye ukuze sithi siphile sinethemba eliphilayo bawo ingcwele bakhusele bandisele kwezinto bazamkeleyo namhlanje sondeza ixesha lokuvela kwazo uphinde uzikhusele bawo ingcwele yonke imilomo kaSathane ekhamisela ukuginya impumelelo yakho ivale Nkosi zonke intshaba ezibamelayo nezimelana nokuphumelela kwabo bahlangule kuzo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha bawo ingcwele phakamela impilo zabo Nkosi baphefumulele kokwakho uhambe nabo ngemphefumulelo yemihla ngemihla ukuze kuthi xa kuphela wabamandla kodwa amandla akho angunaphakade kube ngawo azobahola egameni nasegazini lelika Jesu Kristu waseNazaretha imndeni yabo Nkosi ibiyele ngamandla nangomlilo egameni lika Jesu waseNazaretha lonke uhlobo lothikoloshi nalo lonke uhlobo lwemimoya engcolile imimoya ehlala emifuleni ehlala emalthafeni ehlala emilanjeni ehlala emahlathini ehlala emaweni ehlala entabeni ehlala emalwandle ndiyayikhalimela ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha bawo hlangula imndeni yabo amaqhina aboshiwe onke namhlanje mawakhululeke egameni lika Yesu Kristu uNazaretha umhlibandla lithi amen ngicela ke shayela uJesu izandla kubangcwele haleluya ngicela ke bangcwele kunezaziso ke ezibalekile endiyithanda into basike sizimamele kancinci bangcwele ngenxa basesigqiba unyaka sinenkonzo ke esizihlelayo engiqonda kuba ezinye azikafakwa kwizaziso ngoku kodwa ezinye sezifakiwe kodwa ke ezinkonzo ezizaw announced apha ngeSunday ngicela ube ready nje uba ungumuntu wemvuselelo ngicela ube ready khona imvuselelo ezizayo ezinkulu uNkulunkulu azosisiza ngazo ngicela nje uthandaze kakhulu ukuthi kufike esasikhathi ubungumlilo uvutha amalangathi egameni lika Jesu sizobe silana and then abazalwane basesifikile nabo ke banomdla ukuba bangazosijoyina kwezomvuselelo kodwa ke nabo basezindleleni esibheka ngasekhana njengoba kufika ixesha lokuphela konyaka ngiyacela ke nincede nina abantu bafuna umsebenzi hlalani ni ready ngoba iapproval bese niyifumene yokuba noba kuyavalwa emsebenzini isystem ayinivaleli ngaphandle kuba kuyavalwa ezeni izinto ze-available ezeni izinto ze-online asivali thina hallelujah sivali oh yabona abantu njalo khona bazosurpriseka
uyinothele ndisho yazi bakuvame ukuba ewethu utata lokejo soze ningathi ingxaki yakhona nithethe ngento endiqilisayo ndiyabona la ngibona khona bese ngikhuluma ngelibenethi egameni lika Jesu amandla asezulwini azokwenza umsebenzi and njengoba ngokuniphuma ngicela bani celebrate lezi zinto enizamkele namhlanje ngegama lika Jesu. Congratulations in the name of Jesus. Hallelujah. Usathana nomona ngeke nisahlabelela sekubethe no10 Nkosi yami ngifuna seningafuna ukuze enkonzweni za late ngiyacela ntombi amusa uzothatha indawo ufake nje isaziso egameni lenkosi Saboshayela kakhulu Jesu zani. Hallelujah. Hallelujah. Isiso nje simeka njena